Good afternoon and we robo kwa na Jumatatu. Nteto chia weru thamo wa jambi tawa mutembe ya duande. Tukiambiria gavana wa county ya Embu Cecily Mbarire na yanite mukano yumurito kiri mabisa bogima akiwa barabate kurutangura kubatera bakithira bakiyukiro matalia ya kiwatho na aritina mbuthoro munene na arethirite akionende bakithira bakibwithio tuire kiri into beyond bire bikwendekana ndene ya masibitari kenda kuonorote kurutangubo boya na kumau untubo bukethira nende bukilikithwa kiri masibitari onde ndene ya county u sibitari ni chimuinge bobo yete nyuma ya karikara kiomekithirwa ra mwekuru ethira kitharimwa na mwana o mesibitari na mabisa botungata batekwithira pamuyukiria urakubatere. Vuva ya mutumia umwe kwovokera nja varandari thiini wa thibitari ya Kiritiri level 4 gutari na ndagitari wa kumutethia. Riu gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire niugite ino yumanite na engi a marigitari aya gukorwa na thibitari ciao kiumbe na ugo magakorwa matiri na mathaa ma kuruta wira thibitari cia thirikari kuria mandikitwe. Shida ambayo tuko nayo ni madaktari wengi, clinical officers wengi. Utakuta yeye anafanya kazi yako Kiritiri, ukicross barabara hako na kliniki yake. Na ndio maana tunaona hii aibu inaletwa kwa kaunti yangu na mimi ni mama, ati mama anazalia eti. Shetani ashinde. Goko gavana Mbarire akiugaga aria onthe makethirwa mari na mavetie ta mama ugondereru wirari wao magakoragwa makirugamua wira vau. Daktari akishindwa na kazi na mama azalie nje kwa sababu huko sijui kwa klabu kikunywa, wewe utaenda tulete daktari wa kufanya kazi. Sasa nipeleke kotini, nitaenda kutenda huko kwa koti, lakini kazi hiyo inaendelea. Nake seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi akiendekithagia kuthamithwa kwa marigitari onthe a thibitari ino ya Kiritiri. Unakuta clinical officers mama anapatia mtoto hapo nje, hakuna kazi wanafanya, na kuomba kutoka sasa uso na Mungu ule wote within few days waondoe wote wapeleke transfer wapate district alafu leto wengine. Ngiripotra Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Remuthia kanisa ya Full Gospel nteretemo ni yonete muskabu mwero nyumura ware okwithira akinoka muthiene yo mwaka muthiru. Daktari James Kimali nethirite nende akiamukirwa ndene ya kanisa una utururo mauta na aramukiria muskabu mwero wa kanisa eu. Marion Karugi aribotie. Nyuma ya kanisa ya Full Gospel mau wa kwithirwa bena kaitaka mukamethori na kwithikira kunene ni utiwa ni Bishop wa Dr. Joseph Mureithi Mathew mweri wa Disemba mwaka muthiru ntuku ya Narua. Kanisa ye ni kungwirite uturiro mauta kwa Bishop Muyaru na urakinyoro merete Nyambene district niwe Bishop Dr. James Kimathi. I'll serve all the people without favor, malice, prejudice, or envy. Ura Reverend kanisani akangeta Full Gospel mambura ya utongeretu ni region overseer wa kanisa cia Full Gospel niwe David Kaibunga. Muda wa miezi michache tuliachwa na baba yetu ambaye ni askofu Daktari Mureithi, na baada ya hiyo muda mchache, wakati kikao cha uongozi wa national na region walipoketi, wakaona itabindi turudi kwa maombi, tuombe Mungu atupe kiongozi. Na baada ya maombi na maongeo mengi, mimi nilie mbele yenu niweze kuchaguliwa na kuwa niseme sote ili niwe the bishop elect ambaye niko sasa. Kanisa ye nkuluki ni dharimina unjia bange bele barabaturiri mauta ntuku ya Narua areo Njesi Mwambi urodhuretwa arere baredu aloko chachi ya Maua na John Mechogo urodhuria pasta kanisa neje ya Maua. Muthenya ya Narua itugucokera Murungu ngatho nuntu kwa opportunity na Murungu atwa mbere magutwita kibango kira turari kia kujira twi pastors kanisa nere Murungu rune na Murungu atwa opportunity ya gutwika reverend dene ya RCH ya Maua. Last year 2024 mweri omwanja nithirite toka isa no ntiro Bishop Wanjiria washwa wa late Bishop Mureithi
na kuma ita riu ngukatha Murungu nontu akuruba kanisa ibaithirite barungamite na unduma amwe na uongozi bonthe bwa kanisa ibaithirite kuona utiri gap ibatire kwithirerio na kwa uwezo wa Mungu tumebeba hiyo mzigo mwanka na arua iye tukuona kanisa irungami bwega na itite bwega. Actually the last 2 months kuma mweri wa December rira bishop wetu apasire kanisa nithirite na kwithikira kwingi nithirite na kurira kwingi lakini kiyonde mwathani Murungu na tutethete tukaumbana na arua iye itocokere Murungu nkatho nontu ngapu nyingi irare ocia bishop reverend na mchungaji wa kanisa nirikite okunikwa Ngai nĩ bawĩte baitithia na mbere kanisa ĩngĩ ara mũtũtigi Bishop Dr. Mũrĩithi atilire na ũcokanĩria kanisa ĩngĩ bara bethĩrĩtwo batũrĩte kanisa ene na kinya ũcwana na shirika ba kanisa ĩngĩ bara bethĩrĩtwo batũrĩte kanisa ene. Ningependa kuona katika kipindi hiki mambo makubwa na mazuri yakifanyika katika wilaya hii. Jambo la kwanza, nina maono ya kuinua viongozi hasa the young generation, na nina maono ya kuona ya kwamba watu nafasi za mafundisho, mikutano ya mafundisho, ikija kuwa ni kongamano za wamama, ikija kuwa ni kongamano za wazee, ikija kuwa ni kongamano za wamama, I want to see a move ambayo inaenda na mbio mpaka Nyambene hii itasikika katika national level. Tukaitira vision ira our late bishop wati Rugi wa Kinyua Akariba Teresia Mailisaba gisio mbunge Kebore ndebethirite nende bakionania ko gisio mbunge Kebore ndebethirite nende bakionania kuria kwandiro ko kumania na wati motungata ya thirikari ya kwandiro ko kumania na wati motungata ya thirikari ya county bakiare ndebethirite baku ya county bakiare ndebethirite baku kinyo ni boru kondene ya thokunde buremete aringi biashara bathokea Mairisa bakuraramika nontu baguteyanirwo kwa thoko eno ara bakugawana batiriga kuona nkari ya kuoyania ruko thokoni eno amwe na bubi bagukaiwa gibo cibitari karibu na bwara bakuga baringa rugendo mwanka kaunti Muturi ya Isiolo ara bonagira utungata tutia twina cibitari kana skulu ana beto mono ibakuria thina kwitha bakiona skulu area eje nontu baba ingi baita kuthoma skulu area kwimonanda ingi Mairithatu Ote skulu gitu ni waja ngi twita Isiolo ni otona skulu Mairisa ba tuzo twina thina mono thina dumping kwa otegera ke solid waste management kwina thina buruburu eruko za machuba ja ni ja nchobi na ruko ronge runde itwagana tukaikia mbere kwiro ngari ya roli cha county cha koja ni mati ntuko neji cha tigire kweja na kwa unaye mati ya to utakendra mati ya tairu terwa barabara kana terwa tujira to feeder road biashara tukogita sense na ni cha kansu sionde kera tutemba kuona tutethurana go mate ugatanjira na githa gocia twana itegi no na imanto amingire tutona mpa kansu ite ya kogani to ya view batu tuna mwanga sibitali area ya Erosa yeta wanti pushi inao tutetheka ira dispensary eu no ntokuma uno Isiolo general ote kinya sibitali akui po batu tuiga batuita baba mero tukarigara ketha tweba mero ya muthia na ara Isiolo ana ketha aka party wite na nene bomba gotutegera tutena health facility ndene Maidisaba ndene kidima location tutena ine public health facility ndene kidima location and actually kidima location ikaba kada 8.5 square kilometers ina 3860 households ende tutena public health facility in fact ino ntubo bakusunisha mono jonto ajie beta bomaka Meru County bageta ku seek medical services Isiolo County weto kedra mwana aje tuwe kana mwekuro omulito aka walk for more than 15 kilometers ikenda eta kuona health facility ndene Isiolo na iromba reo thirikari ya kaunti amwe na thirikari nene ni baririkane kenda thini no ciumba no akunyia ngenda thirikari tuteithia mono twethe twina skulu na cibitari yeje tukuromba kaunti ni tutegere ndeu thirikari no nditukuria kansu na yonde baba taikwetha beto tumaira ngari nyemwe kaya kuthorania materia jau yeje tutegerwo ni anene na itukoba heshimu na itukumenya
bakaigwa. Kuma maili 7 wa ndini ya Kirua na arige shigombunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Otonekanya kunoka nchokerete na nteto ingi. Tired of distorted, unclear images on your TV? This must be a big deal. Pata Signal Bila Scratch. Upgrade to a crystal clear TV experience countrywide with Zuku satellite dish and decoder for only $2,999 or decoder only at $1,999. New clients get 1 month free Zuku Premium Package. With $449 get Zuku Smart Package, $600 get Zuku Smart Plus Package, $1,099 Zuku Classic Package, and $1,549 per month you get Zuku Premium Package. Get more football, documentaries, local Swahili drama, series and movies, Niger series and movies, You will want a small burial. kids shows and more. Arume bukathangika nkorone kairi nuntu kuri na nteto injega kethira nukuthirirwo ni inya yaku ya urume na watonya mundene ukarima gacigo gakui na ukanoga nawe ukurima rwiro jaka wingati no gatiga mwendo waku thinene na ndi kuri na kioria Special 14 ni ndawa iri ugatumira ntuku 14 na thina yaku ithire buru. Special 14 no umitumire na ndawa ingi nuntu itina ugwati mwirine na ni kuoria mirimo ingi ja UTI, discharge na ingi kathumba. Special 14 irendwo na maguri ja ngiri 3 aki na no utumiro guntu kunthe aja nthigurune. Nkuruki no umigure Nairobi OTC, Kiristage ya ngari cha Murang'a, nyombeni ya Generation Plaza, 3rd floor, Murango namba 4, kana Meru Town, Njorincheke Street, Mugambi Building, Mwari namba 2, Akwena Bank of Baroda. Kumenya nteto nkuruki no uturingire thimu gukurukira 0721 979 914. Noyo namba ya M-Pesa 0721 979 914. Ugakira gutuma mbecha chiaku nuntu batu turi antu etikikua. Special 14 ijite kuthondeka nja yaku. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Ayuthiru ngoro maburi wa Mount Kenya East Youth League bo wete bonde bethirite baiti wa nyuma kukaita kara yakire mantu igi otongere bo Kenya na nikaita kone ndi kwithira bakiyukio kura kenda kwithira bena kayuko bakiaria ndi bode tia Youth Bank kwithira bakiritanire kiri kithurano kikiana njira ya kuoya kura kenda otara atongere bora bakethira bebatethia kiri utorobo. Kikundi kimwe kia ambayo mbithi arito Mount Kenya East Youth League na liba shumiritie na gwita mugambo jao bakiwa ambayo mbithi kwa gitaka kaingi kumaruteruru batithio tobe na uge itumi kia uge kinene kia kureta ngwatano eji twina MP twathurire but twikayeka twina zero representation in the national level, at the national level. Abunge betu berigira guchemania rirabenga the deputy president, the second deputy president of the Republic of Kenya, that is Gachagua, irobere guchemania kumau tutona baichemania bakiaria mathayo tukaya community. Number 1, tuliwa kwa leaders betu mbere twina representation in the kithirikari thai CS no mwana twenwe imo youth lakini alikajeka tekwe wa backing
bangi bakiwa kagite gaka bojambo imbithi ibajwinde kamwana ate baketho bakigwatanira na kugwata mbaru atongere bambe imbithi bara bagashumire kuromba ite irinjire mwe ucinje mantu jegi otongeria anko boromba nthiguro yetu ezete na unity ya youth kugwatanira na iretwa unity of purpose ukageta we wonya mu youth kwa waina aciaririra bugutwikia university tugeta kuthoma utwa ukumenya ugwita nara Nairobi ukuri afi ugwa muciari utwa ugwita ize ungi areta akethera mwana ungi muthakonja ruo akethera mwari ungi omwikamba na tugakara nyombe mwa hostel myakena na ugwo kambijira ntuku en graduation ende ntuku era oni betire kamba ndaromba kura iria ugwo ri joka uga atiri mwana utwa naja na ati antwa na una twakuranire na muthako oku na mwari oku mantu ja kuri andeguru Mount Kenya East Youth turiuga o mo youth yale akiategeone na ability ya kwethera na leadership talent ukira na warie na tukandefenda na twingwa tugasupportana tutina boundaries na tutina agenda so bado twe youth ba Mount Kenya istogatire katukire ja community ja community tituminiki umero ugire atire kanata ina ng'ombe inkuru ikaga njau kwero dibranto beto ikeja kwaga njau guteuri di muntu uwe nabo tutwere kwithira twina politician for the last 30 years 35 years kuba 1992 but the rest of Kenya itukuona kwina youth be in politics they are really backed by their leaders, the under leaders. We have examples. Tuina Basalasia, tuina Bamedu, tuina Bakarungu Adangwa, tuina Badidi Nyoro. But in this community, tuya tugeta iranto bakuru batuara area. Enough is enough. Enough is enough. Bakiwa ruteruru irokona ni mono tikinyima kirimando jegi witi na mbere nkurani na hora nterenge ikuonekana kundukura mpeo imbithi beno tongeria. Ndio maana sisi tumesema tunakuja ili tukae na watu waone uzuri wa uongozi, kwa sababu watu wanaona kama uongozi iko na matunda mengi kama mtachagua the right people. Kwa hivyo tuchagueni, tukua kama vijana. Kijana akisimama pale usiangalie ni msichana ni mvulana, mchague hata kama ana pesa, mchague na utaona maendeleo yale. Mumia sistu anasema anakutetea vile uliona Salasi anatetea watu wake mbele ya president, akamwambia hii na hii fanye nini. May CDF to have a constant amount of money 180 million ukethira weta kiaru Didi Nyoro wa mukompea na constituencies turiona ni iguru na nthi katugetera gwitura ngugiri titha ici na ni tugatiri enough is enough ayuthi beto atubwire atiri tuejete ni untu wa ba generation ni jenandi na na betu and the generations to come. Batwe crop leaders ire tuere mero. Ne tuere control everything. Uti no youth ba participate in any way. We have decided and we are calling the youth of Mount Kenya East. Igitara kurwana bunduki na gicio ile akurukire. Thaizi bunduki yetu ikura na kiba kura nae uga MP veto ibale miko defend the people they represent who are working at kiri national government. Kwa ubato tuliuga number 1 kinya thira MP veto na boiba ferete kinya our people who are working at the national government batejaga na aja anto batebaizi kwa madha komeje ke chief justice lakini wajage community tutaona inyaguririte ana sanitary pad ba school fulani kenda bomba kugitate kuthoma tutaona ba supportete in any way. Haya waja kiri ntato nyingi iria ikuthithika urithira antobeto mtu eta nenkero position yenene agetokara Nairobi. They don't give back to the community, so ikiatumba kwa community backing na baga community backing bakendelea kuurwa nanko ubwira uma imbije bokalia mono na bokauga kajana kauanga nini ampe kajana inde mbwire uma no mwanka bwethro butina community backing bukaurwa na nyapa tokagerio butethia ata tutiomba butethia na kubutetera because butina community backing ibwateja nereria community. Muthuri Muriuki weru weekend mutirijo kangangi.